or ABC or ABC. Ipatela na mali. Yeah, lo ngabhadali ukhipha 1000 rand bayimali level ekuthomeni kwayo azange akhona ukuyibhadala so lo ikhishwa ngini Uyambhadalela wena. Uyabhadalela mina Yeah. akakhona ukubhadala manje ibona ukuthi njani Isikhathi esingangani so 6 months bombhadela 6 months. yeah mara sengakafiki nje ngibhadale kwesi3 because ayibhadale kwesi4 uhlulekile akakhona ukubhadala maye nami zange ngikhona ukubhadala ngathi awasengidiniwe musi akakhona ukubhadala mara imali ithethe uyidla yi1 mina abantwana bayalwa maye bathi ngoba ubhadala yakhe imali Udle malini uthethe malini? uthatha 4500 4,500. Kose buye imali. ibuye imalini ngenyanga ubhadala 1000 rand Ngikhipha 1000 times ka6 usintshentshile. Wasishithe 6000. What already? 1,000 times 6 no 4,000. No 6,000. Okay. So kama manchu chelete swalcha ipatele be swalcha patele 6,000. Ano ka gore o jile 4.5. O jile 4,000. O sa tswela pele patela 6,000. Chelete ipatela kae ya go mang? Ashimi ya bona Women empowerment ke ya kae? thusha batho ba di business. Ke ya kae? It's a sisio. So unjwa che chelete sapa. Okay. So unjwa che ka ge le re biditse. Re nya go kwisha gore be le nya ka le re thushe ka eng sing gele pangana. Sifuna ukuthola lo yasesokolo da umama lo. Mali. Yo kamuka yo. Siyokuthatha mali nguwe. Kamuka yo. because ibe 3000 Je kufuneka le 3,000. yeah manje le yamvele kushuthi ngeke khona ngasi yokhishwa ngibani phela ubhadalelwa ngimi ngithi So abo mama abanye abakhona ngalesi sikhathi bona mhlambe bona bebazokusupport umama. Ukuba khona kweni bengizokusupport. Ingakho ngithile kuthomeni ngathi umbereko wethu la mahlangothi wonke. So that is why sithi ukuthi nanithi ningathi ukuthi kose confirm le complainant kose kube ngiyo nina ni just said to support yena. Asikambe sithola mama. Sikhama ngenyawo seduze. yeah seduze Asikhambeni. Nawe ingane. yeah naye nguye wena naye nguye wena Okay. Asikhambeni sokuthola imali. Thola imali. yeah So mama, ayikho enye sifuna ngomhlambe angithi yami 3000 bese nale yana le ayithatha angithi sisaqhubeka ngelokhandana isayibhadala yeah ushuthi yonke kushuthi iyoba 6000 so mamkhulumisa uthini like bekathi bayabaleka mara njenge samthola baleki awukhona nje simbonile aphekelela isoka lakhe boyfriend yeah siyabayiza ne-boyfriend imali yeah uyayibona ukuthi babheda njani no namhlanje enze so besinaye vele yeah dala sinaye sinaye elibhadala kahle mara nje sihlolele khulu akasazi phela lapho manje uzoba senkingeni namhlanje ishubile namhlanje ishubile vela njalo hayi siyayifuna ene mina ngeke ngabhadalela umuntu imali ngakayidli nabantwana bambalwa nami manje bathi wena ubhadalela umuntu yayibona ukuthi ungena njani okay so mhlambe abanye abantu abalila njengawo abangaphathi inkinga efana nawe
ngicabanga ukuthi kose benze ukuze nabo into zabo zilunge kose bazama ukucaphelisisa mhlambe umuntu nangabe ufuna ukujoyina i-social club because I see this women empowerment so naye nibanikeza kuba nenkonyana babe women empowerment wow how many 50% 30% 20% 10% also abang budget oh maye ngibona sengidini mara nasingafika sitshela ukuthi akanayo mhlambe singathatha ini mara ngathatha la ngazi napho ngathatha uyabheka no kula nalo nje eish ene bakhona simbonile khona angafika zivala ajabele yabona ukuthi ngeke sikhule mina letheni kwazi ngena la mara lapho bakala ngani wabuya futhi bavali akekho ukuthi noma khona la ngaphakathi kuzokuthula ngisho namuhla uyazi ukuthi siyahlangana lapha uvala kumele nimgade mos before ningakamenzi ukuthi nimbiselele simbona ngena anawo amanamba akhe hayi khona kasanayo mayisomthola njani sijabuleka ngasi kusomthola sifuna lapha khona ukhona la kuje Koko awu ngapha kusala abantu lapha umnyango ungekho wathorsethabula abachashile la futhi abakachashi bahlezi ngoba bahamba behlala konke bahamba behlala konke tholakala ngena la mara ngapha le angazivalela ngale mina bangenzile ngo Friday bakhuluma nangisuka la ukhona yathula la ngendlela ukhona lapha ngendlela yathula phela simbonile aphekelela umuntu lo wabuya kusonke ya thula dula ngendudu yeke vele ya thula ngamabo mara somthola njani ene ukhona la ngaphakathi ukhona mina bangenzile Friday nangiza bayakhuluma nangisuka la ngibathi ngiyakokota hawa bathi ngiyakokota azange bavuma ene bakhona ya la nje ukhona uthule ngamabomi bekile la mafasitiri khona
khona yena vele phela besimgadile lapho Kota kangana tu. Eh? Wewe sifuna. Eh? Aksungo kursan. Sungo kursana. Ngo kursana no mama lo bala. So es ko kota kangana tu. Sis. Para manje siyakokota wena uthulile nje. Para sikokota isikhathi esidala liyango losikokotini. Angizanikokoto ngabo ngisho kanini. uye Okay. Karko mwenza umama mdala kangaka so. uye lo Waye udlala ngumama mdala so. Angihlala naye ngamabona. Waye wenza so. Ngiyazama ukuhlala simana ngithola. Mara kwa buyela kibo bache. Ngiyasaba ukubuyela kibo ngaphathimisi. So decide ukuthi uhlala uzivalele. Angikahlali ngisivalele. Sikhambe sokuxoxa siwona ukuthi yabona ukuthi ngishilo ukuthi uzifihli Ungazifihla kusikudala ngenile ngisho ngifuna itako engikhathi ngamsho Toda la persona ya ne lokho kuba right ya sisondela phela. Yabona bomama laba ningangani? Uthethima ujoine inolo i-Women Empowerment Social Club nabo nabayi-3. Then wena into sibarako awenzi isivumelwano ngendlela enizwele ngakhona. Umama lo ubhadela imali yakho ethethe kwedlileko. Ekhaya ukuyaphi? Originator from good. You know why ula what happened?